Pozdrav svima, danas ću da vam pokažem kako da editujete CS16 demo. Ovo je uvod, u njemu ćemo da pokažemo koje prvo programe treba da skinete. Ovo editovanje će biti u dijelovima, ovi klipovi. I sada kliknite ovdje na download now i počet će da odbrojava i skinit će vam svoj portable CS16 pack. I sada kliknete ovdje, idete na run, idete next, yes, start. I sada treba da čekamo da instalira se, ja ću pauzirati video pa kad se instalira nastavit ćemo sa snimanjem. I evo vidimo, to se instaliralo, idemo ovdje na exit i to je to u ovom klipu. U sljedećem dijelu ću da vam pokažem kako da skinete hlaje. Daću vam link od mog klipa na kanalu od Sony Vegasa, kako skinuti instalirati. Sedmica je, možda ću poslije nekad napravimo desetki, vidit ću. I šta još ima, virtual dub i to je to. Hvala što ste gledali ovaj tutorial.